January the 1st, 1962, and with the new year comes the first independent Polynesian state of the 20th century, Western Samoa. His Highness Prince Tungi of Tonga arrives at Apia to take part in the celebrations and is greeted by the Prime Minister, Mataafa. On the Malaya Turfao, the heads of state, their Highnesses Tupua Tamasese and Malietoa Tanumofili, walk to the official dais where the oath of office is to be taken before the Chief Justice of Samoa, Mr. C. Masak. Now, on behalf of the head of state, and with a full sense of the historic meaning of my act, I formally declare open the first session of the first Parliament of the independent state of Western Samoa. So it for. Alo bala wina fa alo wina ka tau au fa tasu ne yas le mamaru o le fono fai tu la fono ia so for. After 62 years of German and New Zealand rule, Samoa finally regained its political freedom. Apia became a city of celebrations. From the Kingdom of Tonga comes a breathtaking gift of 1,000 yards of tapa cloth, made specially for the occasion. Orators thanked our leaders and ancestors for years of patience and carefully weighed decisions that had made this day possible. Pastors gave thanks to God for the spiritual guidance and wisdom of our leaders and cautioned all citizens to remain true to the country's motto: Samoa is founded on God.
Adam Falalatai, o mai male pese male siva, peitai, o mato o mai male pese male fianga, a song and entertainment, leo mai mapat mamata utu I Falalatai. O te lei loa po le ale sawa. O lo tupu ai whawhita uli lea I Amerika Samoa. Ai o lai whaato atau a mata I upolu. Usi lau mai moa, ma lau sila. I le whawhita uli whaato atau a mata I upolu. Au te lei loa po le ale sawa I Amerika Samoa. Kopo. Owi lo le mele ke ovai. Oke ova yo nguku. Hey, que la poi un alue capena ma che me ai.
O te whasisilatu o toi amatalia nei taurumanga le whono o whaitula whono. E whatatia ese taurumanga mo le malolonga o lo saunoa le fionga ni minsta o tupe. O te tāpā ma le whaloalo lau fionga te tūlai mai mo le whawawina o lau saunoanga.
Whaftai lau whionga I le whonga whetalai, lo wawanoa, so e whatalo whātu I le pai o le tātou mo ta whono. Whaftai fōi mo le tātou ofisa whono, tātou whaamalo stino, ia e pei ona ngā pāti ai tātou ofisa wale whonga tau mawha, ai tātou mo ta whono. Lau whionga I le whonga whetalai, I momoli le anganga le whaafitai. Ma le whaamalo I le mamalo suyus whono. Sa sau noa I le tala whaatau au tua tupe, lua o lua lima, lua o lua ono. E peo na whaatino ai whaatata noanga, mtanga luenga, whaala putonga le malo. I mata upu sala ngā e sui mamalo. O le au tau mawhai whaamanino, ma whaala utele mo sila fia le Palemene. Ma le mamalo le atunu o whaafonga mai. Mo sila fia, lau whionga le whong whetalai ma maota o tātou Palemene. E se fulu tasi vaenga o lo ilalo la uwa vaenga whaaminista. O le pūlenga e whaafoina tālonga ese tau tupe po le Samoa Camping Authority. O le pūlenga o tupe whaavao malo o le sifa, o le whaala potpotonga o insua, slack, whale tupe tutono Samoa, CPS, whaala potpotonga o whaaputunga tupe mo lumana imanuia o Samoa, Nupi Wha. Whaala potpotonga o pale po Samoa Housing Corporation. O le company whaalele o Samoa Airways. O le whale tupe o ati nae po Development Bank of Samoa. O le whaaputunga tupe teu whaawhainga luenga o mawainga tausi o le UTOS. Matanga luenga o whaala potpotonga le malo MPE. Male matanga luenga o tupe. Male matanga luenga o leo ma whale pui pui. O lo ilalo la ubaba ainga mo se taimi le tu mau. Sasa unoa ni si sui pale alupo si faipule. Ina ia toe fetu unai lai sene. O ta alonga pinko. Mal toe tu ina atu so soani al pulenga mo le atunu. Lau whionga I le whonga whetalai. Morsi la fia. O le tutongi o lai sene o lo iai nei. E se laus ful lima ta ala I le masina. E au fia ai mal GST. E iai tu langa I tatau na wha amaliaina mua. Ai le I wha amatu ina atu so se lai sene. I se wha ala potpotonga tu maoti po NGOs. E le wha atanga inai pisinisi po tangata taitotas. O le tele o masina e maomi ai le lai sene. O le mawalunga fo I le nā o le tupe tutongi mo le lai sene. Mo se wha taitainga a tolu masina le lai sene. E tolu se lau fast full lima ta la le tau e tutongi ai. A se full lua masina le umi o le tau sanga. E afe tolu se lau valu se fulu le tutongi o lai sene. Sa wha mawina le tūlanga sa wha ilo mai le sui a whaipule. O le pinko o lo so swani po kalame ati na e motina I tutono le tu malo. Ai peitai. O le wha I ungal ka peneta le tau sanga lua o lua. Na ave ese ai le malo si anga I le pūlenga. E tuina tuai le so swani tau charities. Pili a onga whaapea le ati na e mota alonga I Samoa. Ma ua whaase e atu le nei mata whaioi. I le mata ngā luenga o ta alonga. Mala ngā oa mo le fia o tangata. Sa wha mawina fo I le whaatustusa o le tātou pūlenga ma le ta alonga loto o lo whaatino I New Zealand. Mo le sila fia e le mawhai o na whaatusalia le tātou pūlenga I le malo New Zealand. Ona o vaenga nei, mua e le tutusa le au whai o tupe maua ma matawha ioi al tātou pūlenga ma le loto New Zealand. Lona lua o le whaatino ina o matawha ioi al pūlenga e au fia ai le whaonga ina te tau o tupe mai ta alonga tau tupe mo wha moe moenga o le atunu. Whaatasi ai ma le puipuia ma ia fianga ma whaafita auli ona o ta alonga tau tupe o lo lima ta ina e le tūla fono ta alonga ese tau tupe lua o ta svitu.
Whaalaputonga o whaaputunga tupe mo lumana i manuia po le nupipa. Ia, malia whenua la o whionga le tamai taimi stalo i le whaau la vea se pula i mai le sui o whale alupo. Se me fia mamlama po se me fia whasao sauna anista. Fia whamamlama. Ia, sauno. Ai tele malawa noa lau whionga, whaaftai tele le se naunau te ingai alawe le saunoanga matongo whiamal manino lau whionga le Minister tupe ele na no whaape atu e moni au ele mwhaion whaatustu saina ia le tātou authority lea ma New Zealand loto e vāngi maila se tele ai pe o le anga e tasi le principle same principle o le whainga o le anga le New Zealand loto e soani tātou lai sao tātou nue le mwhaion ngā whatia a ia soani ne me mwhaion ngā whatia a te inga le sa uta ua e whaatau ni ta avale mo i lātou e le mwhaiona whewa i solo ai au sange le ainga ia whain po i nisi tu ainga me mwhaiona soani pio se alau ni fo ene soani le tau singa o i lātou o loo au sange ma whaaloa lava whtai Malo whaftai, ia, whaawals me fia whasa ia, se on sa me lava lau whionga mi stalo i whau ka vea le whionga ia sauno ele tele ni tātou tangata a fo i whaatau le loto ai mafuone le tele on ele lei ia prices ia soa o whaatino le loto lea ele ainga leo kael sa le leia prices ma taulia ia ma'leala foi lea na lai on tātou pasia foi whalaiseleina ia toenga loto foi loto ia fai Australia whai ai on whaapopo atu i tātou loto tāua le sene lea na whai mo whatangaina o tātou tangata fo i tā alo i le loto Australia o na o whamasinonga le melea tā sangai ia kael, laingo kael sa le taun whaia ia ma na avel whamasinonga ma mawaile unga le whamasinonga la e sao le mele whai le malo o le tulanga la i le loto tātou e taua o na lava le selengi po le a lava le selengi e whaia i la tau ia whaasoa of Sosani po le a lava le Sosani Charity Organization e afo i e taua o na matala le o lo vaia ia le whalapotonga lea o se mea le whitaui le ave o se 4 miliona tala iai e whangaio iai a o le tūlanga tauna iai tauna mai ia tupe mai o e so sani il paketi al malo a whai o alia li mai o lo ngau e tauan silsila le malo e le mafua anga o le ngau lona wenga e le o le lei e le whatinonga na stu la lo atu se to tiloa e le tulanga le fatino ai lo taufi e le le fatinonga o le ngaluenga ale fala por tonga le o le foi la moria mai o tele não le matango esse o la toia pe over dos fululer fa malolo lo no venga e vai tele e le pulanga se to tilo la veiai Maloti mai lo fionga ile tai lo ituanga ia tu atu leva noi sa no lo fionga ni mista tupe ia tai lo fionga ile fonga fetalai manatu fo ile ua tali manino fo i tu sai fo i male fa si le fionga tamai tai fai pule ia fa tai fo ile tai o le ituanga ia mo fa tuanga man tuele ia tos fast food waso ia ile mau lava se lao
ia e wheiloa ia i fōi ma le tātou whaala potopotonga lea ai tā ua pe whautuanga o tu ina mai. O le fesili le whaasolonga o le pensione o tangata mātutua manisi o fesili pe to e maua se pasene o nupi wha pe o na masani ai wha malulu atu i le wha pe teipo lol tala o tupi mauti nua fo o le atala pasene o nupi wha o le pasene o nupi wha ua uma na wha safua whai tau whanga uma e se fulu pasene mo le tau sanga wha tupe lua olua lima ua uma o na tupaina ma le amatanga o ke topa lua olua lima na tapu ni ai le tuina ato le nei whaamanianga e tala ina i tua le taimi nei ua toe tuina atu i ala tau saufanga i to tonu o le nupi wha o le vaenga i tangata mātutua pe amalanga i atunu e mamau o ala tau benefiti e maualava pe ataliu mai Samoa pe a whaapea na o e sa ili tonga fitinga i atunu mamau e a ona tuina mai pepa whaamaunia mai fō mai sa ba aia i lea taimi a o iai atunu mamau mai le tau fia fō i le pensione pe a whai e le o batu ma le tolu sfuru aso le umi o le taimi sa iai atunu mamau ai au lava ona longo mai le ofisa nupi wha ai le tuua le atunu mo si inga ngase wha apea wha lawe o ainga Tato Samoa Airways sa iai ia le tato sui whaipule sa fesilingia po o fea e wha avai ai le mau e ngau le vaalele o le tali e wha avai lunga o li poti wha le tausanga po tato annual report o le vaalele tele po le trade operation toi amata ia November lu ota spitu o ina na amata ai ona toi ngau le company vaalele se ia o mai le wha iunga iuni lua e mai ai ulai lua o ono e o mai ai iuni lua ota spitu sa maua lava tupe ma popolo fitial company vaalele tausanga uma a whanga solo le joint venture ma le Virgin Australia i le 5 tausanga talon toi a matal vaalele tele mai a November lua ota sifitu e o mai ai iuni lua e ova ma le ivas tolu miliona ta la Samoa le tupe ngau po losses e se fuluono miliona le tausanga whaai ua iuni lua ota sivat e luas fulfa miliona le tausanga whaai ua iuni lua ota si e luas fultolu miliona le tausanga whaai ua iuni lua o e 5 miliona le tausanga whaai ua iuni lua tas ai luas fu 5 miliona le tausanga whaai ia iuni lua a tu fatas e ivas fulu 12 miliona ta ala lau whionga whomtarai ia maria lu ngalo le tamatai minister lo tu lai mai le whau la vea mai sa fatalua o le poti pe un tola lau wina le whionga le minister te le whatau te e iai i poti manino ma le forsia i lunga le whionga le tamatai minister au nari poti uma o tau o manga o whatau tainga o le vaalele ele i esteimi o bankrupt ele Samoa Airways o lau whaamtalanga i lau ele ai se sene tasi le malo na i tutonu le tupe whaanganga po le tupe whaasoa le malo na tu inatu Samoa Airways ona o Samoa Airways e rani lalo le o le Business Act ele runninga lalo le Public Act o le pe o le nganga na o lau tala ele ai se sene tasi o le tupe whaanganga ma le tupe whaasoa le malo na tuina i le Samoa Airways e pe o le nganga na lenta un whai atuai o le winga la na o lau tala o fea i le ngau o na ile ilele se valele ai whaftai mo ripoti leo futi malmla mai ma tuntau au ina umo ripoti nei ripoti o whatau tainga mfuafuanga
wale nganga inu a wai el tetonu e te mi ola mo wai tu fasili ma tu pe fa popo o le valele e tu maulo mo le ma e tele se vanga tupe ma se manui o tatu tunu e mo mai valele ona le tu lau o le sa di popo i nei ma fai fu mata i nei is company valele mai sa tunu a le ai si la sa mo e pe o tulanga na tam fa yatu la ufionga ile is fata te ya wilpoti a pe o tulanga na ona utele Lopez te me bankrupt el malo ia Samoa Airways e fa ngai lo pule nga a le to talat ona tu pe fa nganga le malo ele sene ta ser malo na ia tono tu fa so mo fa lo malo fa tai suisa fa wila vea sa fata lua ia tu lo fionga le minsta tu sa io le finalo fa li fa wila vea ia fa tai lo fionga le ai pule le ai fa vai la va ia fa matalanga tu inat i luma e tatou li poti fa le tau sanga e pe on tu ina mai le fionga le li pule ia fa wo o fatu tieli ia o lo fa fo ina tatou Samoa Airways le taimile nei o le isi fesili sa tu ina mai e tau tal pa se silvao America Samoa ma Samoa manatu ele sa ole la fonga e fa pe wo over le afeta la pa se pang pang o le pa se tai milene ele va al fit se la ma le iva se la le alu mal toi fo i mai tanga matua mai ma wala lo pa se mo tamait o le siti o le malo si o tala Amerika o se tasi le o mafu anga o le alu i lunga o le pa se ia o le fo i sa tu ina mai ia nisi o vaenga o tau o le au nanga o sitia o le tau o spare parts o whaafou ma li pia o masini whai ngā luenga e au fiai ma vaalele o tutongi le au whai ngā luenga o au nanga mana o mia mo le whaatinoina o ngā luenga e peo la safety cares, transport, training ia manisi o vaenga ia a tonu o mafu anga ia wa yaile si tianga le pasese ai ele sa ole pa mtalanga le o wa tu le afeta la pasese pe on sa no aile yonga le pai pule ia vai do peiner sa no anga lo fion te mai time sta lo ia le fa ula ia fa le ta tolu tu le mi fa le se mi fa sa o pete fia tu fa sa o lo fion mi sa le mi sa la sa o le vingo le afeta la wa le si ke la ko nginga ase one way to wila e ko ngal return sawi la sa ka ngo fa matala fa te wai fo fu de semi te malangai nga wa sa ngo me fip se lau va se lau e o ka wa nga le wo yai molo silfia e o me lua fe lo kas ma ko se lau le return le mene na va tu la fa matalanga e alu la lo passa se ia Samoa Airways e alu lunga al passa se le si va le nga mai le lalo le lan talo tuai e quantify mai e kan quantify me la va le tunu le cost le involved awai lo tal tonu ma fa maun ele o se ko se lau Amerika se kawo alo tanga te kuila masau expense ngai pa tu fatas ele chai o ia o le sili lana ai se ya o mo toa ma o no tele ele chau ai man tu o le fo e lu va le tas le lu alo pe wo fatas o le si va le alo i fanga di alo ai o fa le o ai ku sa pa se mal va le la ku fanga di no mo vinga ka le pa se va le fa le lo wai maul me alunga ia ale tu sama pa se va le la ku fanga di a o mo toa te mo tate le te tanga i pe ta to malo tang ta te pe ya melen fina o ni vale io ele ai se le ata to te lo e fa ngata reporting vale a o fa mama venga la tunu i passe se o le mena len fina o e ko mai de vale o le ale le venga ya mol malo a e fengo fie mo ta to tanga te o i te mi umale le to male mal tango fie o le time ni o le fa lo passe que fiel verso le nyusi ya fa fe lim se la ta ma ke verso ia le se senga na ma fa lo ia o lo tu le mai na fionga sui pane mi se tu le mai lo fionga aftai tu langa tau e la fionga ma tau fo le Palemene le verso a to te fa so ai au tau matamata le no fo inga
lo fion fo telai fa ma wina melanga fa lo ya filangal awa le nei ya le pe ona sa no le su sa fata yo lo mamini no fa ma monga o le fondo esa te un fai le fion le sta italiano il sa no ngai le sengau sa ta musu tu la ya tu le nas ata tia ia tu ya ta tu nga idum eta pena ya se manuia wal ta tu vale le sa no le fion le si fai pule o faleta ya salolo tala no mai le duas fotos sang te luai oi mai asil sila ile yeso te peve o wala ngalu se te mi o yai ile tulanga pe yona yai masani ona sa tala no fenga fa vai al fenga malo il terminei ile tulanga o tatu te penei no awala ma maintenance ile mai ale leile e vai a sofa tala no ai mata ona nga solo atu ya ila to con calati you know e pay falling ala put under pressure le fenga malo ona no te inga ta o si fe o mai le to mu fie menias ai ona le nga luenga motel ni male tong fai pio le ta wa ona pa u la lorita mai ma fai fo ona tu nga fa linga fa ti ta tu e ti na ero lu mai e ta ti ye le vai o le nga lu e to funga luenga ta tu tangata e ngata pe ona silsila o maton si tia e tongi maulalo no tinga ia lu pe lunga le tongi maulalo ta tu tangata ia nga fa ti le tu langa e ta u so fo atina e fai tato business no itu e ma fai no ngafitia me ai ja le o to tau fie so i forma e non fa penantu a o le tapenang tato te amata ni ai se ai e lo mana i manui o alum fa na malanga fa lo ma lo fa tai ia o le o fiong le wa fa fo me fia fa sa ia sei tu lai mana va lo fiong tai tai so sorry for ele for fanga alta to malo ole tulanga le e wa fai nai tato ole le ai is a competition le si le fia umba ole tau vanga e pa ua ila lo tau o loa le alava le tulanga po valele po lea ole tau vanga tau ni fai ma lala foi le na tau fai masa wa ilalo ia tau tatu passes tau vanga tatu la va al va na lesa tatu ngal we fatasia e ma setasio compagnia Australia e no wal ka ko vai ku e no wa file study ma o mai study til e cabinet manatu lor cabinet si long fa moku le a foi le tato joint venture le fa alwal tato va le lan to fa ola mai le valu miliona tala mai il compagnia le Australia sto ilo tato ele umina fa ngal tato va sto ilo male fa la vele o le misela le ta ofiai to fa ngai tato malfa mai il covid suliva la lana lenta fia al taimi le ana to fu le vai au mai i se tau e mau lalo tele na to sulua fe ile masina ile ko mau al melanga wa mesia ka ko pas alela ma to falon rot ola to tom fail ta to malo to tilo se si wala ya onai tu lalo na so sani fo ya to was melele tato vai pe me per tato valele e ia mfaiai on la maua le a fo to vanga le mfaiai le pau la vola le na tu la to se je sui e tu tuela e lo ia se to vanga compagnia loa lo venga ele fonftalai o se tu la lo tu la ma lo fa ftai ia ala tu la no lo fiong al sui par mi e tal foi ta wel vaanga la
Ia, o leo whamawina le nganga tumut whaloalo. Saunanga mamalu. Pea ona silafia. Ia le tulanga le competition le vama tutuila. Ia o tele tausanga le ese competition. Se vangana le talo Airways. Il nei taimi. Ia ese. Sa ia i foi le. Samoa Airways. Ia so ia. Ia pe whapenga le tulanga ia. Ia na le buleva le toiai. Ia o le tulanga le na le ta oto le taimi nei. Ia i le tātou vale lolo tau mwhai. Sa uno foi le whio ngai le taitai o le tua ngai tau mwhai ngata luai. Ia i tere le sona. Ma ia i le luafe ma le ono. Ia e o mai le luafe sufitu. E o mai le luafe lua sifuru lua tasi le sa iwa. Ia lo mua mai ona sila to iai whainga malo. Ia i vaenga ia. A le nganga moni ai tu atu nā mea. Ia ole manino le leit whainga malo i tūlanga mwhawhitauri. Ina ia te pena ai se tūlanga le lei mō neima le lumana. Mai sa tangata tu mai whapitoa. Ia meisa, ia lava le se leni whaanganga le malo. Ia e tapu e haile vaenga ole atina. Ia se whataita inga lau whio. Ole atunua nauru, le atunu lai titi. E pe fitu e ana valele, pe iwa ele motuno. Au le tele o na valele, valele tuai. Alo fai lela ku kago. Fai lela tu kago. Pena le lua tolu. Ia ele se vale le fo. Lo to fa ngai na fitu selau. E meisi. I pe lisi le vaenga lau fio. Pe anu fam dalatu. O ia sai li linga. Ia ale nei tu mat fanga malo. Ne ia manuia se tatu tulu mananga fa lo fa mawina. Lelo fo tang mananga fa lo. Ja, malo fafta. Ja, tu lai mai le suyo sa. Ja. Fonata fa wa sauna. Hafta lo fiong ono sauna ngali. Sui Palemene fa o le kala ngo ko me ka lusu ko sanka luai. Ale no fa tula utala lua fe lua tasi lua. Mai o teleson ta utala le meli fa mo mo. O le vale nei ma tuila ele suia o le va tas. O le fiu fo le lu pa uilalo. O le vale le lua fe lua kasinga ko se la return. Lua. Ke ya ora fa sanin wa lunga fa pe. Lela tatu tilo malo wal valele kako pe esean mafuang pa wala wale ka kau on kongi on mawulunga ke fa per ka wal le kuilaike mi mal fa la on fun te lai ja malo fafta e tu malo fianga le sui Palemene e pe la vaenga le na la fianga lo manino ai tu no pe sa no le tu langa tu la fon to toi me se foi a board mai la tu e puvinga le tulanga no nga luenga malo na ve fautuang tulanga fa pena ya na fa pena alo fu e company vale le mela tu ngaftia a mese le long tele tu so male se lau valu su milion I don't know lo wa ave le message ale feonga ile sa vema Palemene te pena le ina ia va te au mai se va lele mo se tato tulu yo le nganga le na ja malo faftai msalo le wa sa no le fionga sui Palemene le si foi va ngai pe mautu e pe mata i tu ai le tau tal pase se langa ia isi se charge se au le airline fo le nga ka fio se charges mai si kwa nga se charges fa pena ya e ke lo te mi sa fa nga lo fo ya wir company pe ma fuanga na au le airline ia vai nga nai le ni tupe tau le airline na wala tolo ia lava vai nga tu ia e le airline tu langa nam salo li si tu langa na o le ata tu te fa pe ai o tau ta tele passes ia ali fu ta tu se mai ia le mfain ta tu fa tu sa lus fu tau sanga ta wai man ni vai nga ole so i fuanga o ta to ia tu lai mai lo fionga le tamai time in star fa wa sa no pa chai lo fionga le fong petalai manatu fo in olna wa batu manino tala ai batu so soani la fionga al paipule afa pe u fain tale al valele ia lo ia ba alalo se la los fu tala lo na winga e te fo i fa alima ia te tuila ma ine ia ai o lo e ngafa tau lima ina tau al pases o fionga le fong tala ia se io sai brava te mai time instalo tu mai fa lavia fa lavia e o le ala pe milion al passe se kuila mfanga kuila ale tal no fa lo tele tu manu la tunu e tau na malanga valia au tau ta tele ma o kal kon vola o fion e que ya mfanga se va alalo e oi tal no male
I me ta tu ta non manuela o tele la tunu. A wor fua fo lo tangata wai. O ele fa penar fe ngol ta tonga ben. Ma fa lo. Ma lo fa tai ia e pe o le si option de ole e tau sa no atu en minsta. Ia wai le tutu sa uma ya tangata mo la tu ta ma inga ui ole. Ia ta o tu lo fionga minsta tu le me fa wa lo sa no. Ia. O le fesilia la o fionga al pai pule. O na o tali atu. Ma so ani atu le option lea. E ma fai ai ona e nga fatia lo walu fa ali mai tutuila. I se tau ngo fie lava. Tato se atu le i se tato mta upu. Ole se tasile nei o vaenga lo ave ai fa mo al tato fai nga malo. Manatu fo i ua tele saunoanga mpetalainga. Sa whaailo fo i tono mautere nei lau fionga i le fong petalai. Ia tafi e sea fo ala au whasaina, mai si o tātou watunu. Ma ua tātou tauwina lea vaenga o se mala i tono o tātou watunu. Mai o se vaenga o se whaafita uli o lo fea ngai pea mai tātou. Ele ngata i to tono a inga. O to tono o nuu ai mai se ai o alalafanga. Mai ai le tal tonunga. Ele mawhai ele mta ngā luenga o leo leo. O na whaita o tasi le nei ngā luenga. O le tātou ngā lulue whaatasi. Mai manatu fo. O le whaalupenga ai o le mta ngā luenga o leo leo. O le malu leo le atunu. Ma le malo. Mai so se soli ngā tu la fono. Mai tā ua le tātou ngā lulu e whaatas. E a mata mai lava le tātou border controls. O le whesiri le nai, whai ngō pia i on tātou whitaua ina tātou border controls. A kako tala noa loa i vaenga ia, o lona winga, ngā o le malai ba alele i whale olo, ia ma le wafu i mata autu. A le whesiri, e tū lai mai pia. O malu pui puia, ma saunga le mu, sa vai a toa i lon whaata amirisanga, ma upolu, ma manono, ma apolimu. Ia o vaenga le nae te tau o na vavaai ei foi, ma tau mawhai ei foi, o loo tau mawhai ei tātou whai ngā malo. Ini a wala uma e mawhai ai o na ave ese, ma tafi esea, le nei mala i to tonu o tātou watunu. Mai ai le taltonunga e tātou te ngā lue whaatas. O le amatanga o le masina le nei, sa whai ei se whaalau i loa a le matanga luenga o leo leo. O le te e atu lea i whala au whasaina. O say no to illegal drugs. Ma o se whaalau i loa e whaatino le tausanga atoa por sfulua masina. Masa abe la ulu i le mtanga luenga o leo leo. E te tau o na role model la tau. I le te e atu lea i whala au whasaina. Iau e whaia la tau drug test. E le ngata la mtanga luenga o leo leo. Ai wha solo matu mtanga luenga. Le malo, ma wha la potpotonga, ma tangata whai ngā luenga uma le malo. Le foi sa o wha alongo atu i le sui whai pule. Ia le ala le pule. Ta ua i o tatou amata mea atu i nei le Palemene o Samoa. Wai manatu e a fua mai maunga manuia o nu. A vava ai mai i alo ma whanau o loo a whaina i le aisa. A va ai mai o leo whaia drug testing al tatou Palemene ia manatu. Ia e ta ua lea e mawhai ai o na pesosoani i le tafi e sea o ia vaenga uma. Ia, o se tasi o vaenga e peo na maitau wina. Ia, e le to e pōmala i le tapua inga le toa Samoa. Ia, whenolo, whenangaro lau whionga i le te maitai mista, o i whau la vea whale a te tolu, o se nase mea te fia sau. Mamlama lau whionga, whaftai le whionga i le tamai minista. Ia, lea ua ia avelan wha mawha wha mua i leo ngaonga o le whawhitau li peona ta tautalangia fo im sao no ye ni so sui malu Palemene wa tau na mata mea tātou aftai
ai o le winga o la ofisili le na watu wai lua vaenga o le prevention protection ia ma le punishment fasalanga a tonu la se sa ngo mai le sa le leon ka ko ri fasalanga ni ia taimi ka mfai ke e ko ma pui puia o na te taunga tangi e tala tupe taunga tangi e tala tupe fa mafa le no fa yatu o le tu sale tupe le allocate mo tata I fa tau sanga tene ia ma tau sanga ni fo o no winga ai ata tu New Zealand le vavel melo fa solo New Zealand ma Australia o ka le ngi masingi ia o kai fa walo ke le fa nga o nga nga keli ia mesel ko masingi keli le wa mangi kai ia o nga ta o le wa sa ngo fo il pora le tata no il vale o kuila ma mangi va fa ngo ka ma va ia ka o mai ia ka kai pe fa iwa o la o yes fo fo nga ia mea ia desi va nga ta o ia o fa salanga ia stai mulmuliani la pasi yo lo fiso leo ai fa stai lava mo fa mafa wa avel vanga le no fianga von ftela o fianga von ftela se ia me vi va sa ia se tu lai mara la o fianga ile tai lo tu ngai mo se me vi fa sa se sa noi malo ole tulanga le wa ia e ta tu talanga ele tam fai ta fiofi ia fala au fa sa ina wa fia e ta tu fana ma o tato pora fo I ma tutuila fengta tele on la leoleoina e fengofia e va fa ngota ie o lo ele ona malanga mai tutuila ma lo ale o ia le pata ai ole le sitel tununga tau tele ole tulanga fa msnonga ma unga fai salo e se sila ne pe le malo e le to te wino tatu tu la fono ave esel mele a o mai lo I ave esel mele a o tangata e maua o sfate tainga e fa sala e le maua lunga o atu I le luafe po le lima luafe tala po le fa sala ngai o atu I le fia tau sanga o fal pui pui ai fautua ina ia le fauponga ia tu iai e leila loi fo le lua kausanga ia le fasalanga o le mele tupu e kulo le sala fa pena ile tangata sala e o ile luafe ele fasala ile luafe pe fasala sfukala e tau foi la ona so sonia tato tu la fono ina ia fa malo siai ia le tulanga le ai ia tom fengo fa tom fa ia ia le official le leo mal fam snonga ai italia le fam snonga o le mera tupu wa va ven ko kala mai ia le vaenga ia loka ko mai ko fai o mela na pe e a fo e to tilo ia il tulanga le ia fa malo sia le ia fa salanga ina ia matua umeri taimi uta nai lo mele le loka ko va kala mai ku ko mai ko fai ia mesela umane ia o mali li wai mai si mesela to na molia ka fo ile na lu fatasi ma li fai pula lu se tu la lo le la ufio ma lo fa tai lo fio ngai le tai le tu ngai ia le o ma watu le ano li o lo fina ngal o se toi te unga le fa upu ina le tu la fono ina ia awala ma ia se te unga o nga mo ila to e solo a ia turto ese vatu le pa o mo ta ma fa fonga le atu ia ai le o ina la vai fa ma lo fa tua ia tu la mai lo fio ngai le mai tai stai ia ta lo lo ia fa ula via sa fatalua ia tu atu le avano se me fia ma la fa tele le fionga te mai tai minsta se me fia fa sa o fionga po se fa ma fa ta ia sa no ia fa ta ia tu le fa ta wa ina tu langa le sa ulanga e tu langa wa onga e ia foi si lo la ititi me ne yo drugs e le prevention ona avea uma whainga luanga I tonu ole bar fams nunga I America Los Angeles ma onga whai meo cultural differences ma
suia ingo anga no sa o mai tau inai ma o tau inai matu ile matu ia o tamai tia onga ia fianga le la pe no ula ngai ai o la tunu ele ai ni la tu isi faltonga fa malos ai pe tai sa moro ia ia li fai pule pe on ta ua el taita o se vai nga sili leona ta ua e ngalo due fa ta seli malo mani im fai pule e tu fai titia le lo tu fola fa sai ne tono of anga tu ono au te la tu sa va atal no mai lai sa va I wo sa va ile le isa o popole la ona le la mata no o tu tu o vai fo isi ata wa mai te mai tia onga tang fia le folna le isa o le pole nga selu matu ya wala au nei a ona o itatu fa na wa ona tulanga le fasolong la vanga le e faia ma le au vanga ta o agent o mai la pusha o mai la tu le street o mai le user ona fu fa tau le por kalame pe fa fe un tato ma won ning ne ya tu no wi fa ya o se awala fo da ta wi na ita tu fa na il me tau tio drugs ala fa tuanga tu atu tafta fa la o fiona tu me ta min sta esel ta wo nga lui ma ni fa yo tu lang fo na lo fa ye lo nu a me se la mene drugs ma sa wa ina tonu ai fa tai ma fa lo fa tai sa no la o fiona sui ya oi e se o tato a le li fa ia se fina ngalo ona o le matu ya o le mea o mai lo tato wa tunu ai fa tai ti mai o to fina ngalo uma ta o le malo e me se la fiona te mai tai min sta tu la mai lo fiona te mai tai min sta fa o so le of the light sa vanoa e se me o fina ngalo e le su le min sta se tu la min sta tit ona o le sa fesili le suio fale ata tolu tu langale pe ona yaile saf sing yaile paketi foi le tu langa le tu mawale mol si le fio o trucks la vai e nga formal mtanga luenga so fo maloloina ele paketi le e tau sia ile tai fau fo ile sa no ia le K9 ya mole si le fio ne te ua pa peole tu mawale e paketi ya leo lo nga formale paketi el suifo maloloina mal falol malof so son mai lo fionga de mista ya e va sanga le li fo lo mtanga ruanga ya me se fo te me lewa sa no te mai tai mista malof aftai ya falata to e ke o se la vai ya pe ngai la lo mtanga ruanga fionga mista 2.7 million ngai lo sala fixo lo fenga ya ko sanga ke ngai ko maua ele ora so sanga ko so uso vangi na fionga miska ngai fa popolang pa ke ya la ila lo man fa lo faftai ya tu na melo fionga mista fa wa lo sauna faftai pinangalo manatu pautuanga manatu fo ie taua ia o pautuanga utu ina mai ai ia ile manatu walu tau ma fa fitau le lo fe ngai mai tato te miline mai tato te fo ila vai tato ainga tato lo to fale ainga e tau ona fa mautu ina ia mauti noa ia te fo ila fiafi pala auta mai ti o mai le lot ia ai mai se fo ile fa malo singa o pulenga li imfai pule ia ai mai se le fale o fai fe awe anga ia lo ma fa na e yo vai ngai o tau mo atua ona o tele swing o ne yas ia ma o tiute fo ia tato matua ia e ave bea le vala au le tau vala au ia tato walo ma fa nau na ia tato ta pena ina ila to ia oni fa nau e tu la i mai e fa wa wina ngalwenga le o lo tato paia le taimele nei sa mai tau wina ile asosa ina ua mai ale la kapi fa manuia ina fo tato to Samoa sa owa nga i mai le taulanga i pia e te i ale loto
na te i le vaainga i le maitauina o solo ngā taavale i alo ma whanau ua pei le tātou taulanga wa pia o se taulanga e le iaini pūlenga le lei na ua maitauina ua whaasolo atoa lunga le awala tele sa ufesili ai le sui komsina wai ea na amataina nei paanga tama o tuunga taavale ia atonu o se sports e taua ai ua maitau atu ua le ai se tua oi o le whaatupuina o whaalavilavi ma sa o maitauina se iai ni whaalavilavi tau taavale ma sa iai fo i se inia lii sa ave le maota ngase ngase ina ua tūlai mai se whaalavilavi tau taavale ma ua whaapopo ai ngā luenga malu el malo o le ofisa o tinei mu whaapea whale mai ma le mamalu le au whai ngā luenga ona o nei a mionga sa maita wina foi le filo ngia ai o whanau witi tupulanga talavou matangata wa tau matua ina i le soifua i nei whaafita au o le fesili o le a tātou whātaita inga le lei o loo whaatino mo tātou whanau o loo whaamoe moe e ai le lumanai o le atunu ia e tofu ai tangata malana tali ua mou atu waso o le pati ta oto a wheepo i so o se whaanga tama e tau sinio ma ave fua ai a tātou whanau ai a le tapua i leo leoa a mātua manuu manofo tatalo ia manuia le paanga tama ma le saili ngā malo ma ua matua mana o mia ai le tātou ngā lulu e whātas ma ua whātalitala no foe ma le sui komesina pe le wala ngā tatau na tā ofi nei whaalinga tā bala pe a whai ua vea ma se avanoa e tū lai mai ai ni whaalabe mātu ia ua mai tau atu foe o loo tango fia i foi le aisa i nisi o mata o vaenga e pei o na tūlai mai e pei o nisi ia vaenga lau fionga i le fonga fetalai e tā ua i lava o le a lava se whaama i te fau e whaatūlai mai e te tau o na fesili o le ala na vaenga taulai o ani whaamanianga e maua mai ai o rafo i ni a fianga i tupulanga talavou ai mai se ai o le malu puipuia ma le saunga le mu o le atunu laua fionga i le fonga fetalai o nisi fo'i o vaenga sa saunoa ai fo'i i le mautafono le tāua o le ngangana fai mai a le ai se ngangana e le ai se atunu e le ai se nu ia manatu e a fua mai maunga manuia o nu mai a fua atu le palemene le nei whataita inga le lei le alava sa whailo le tae au le nei whaenga watula i mai i le whao ngā ina se se o le ngangana ia o le au ngani a le minister o tupe o le sui minister fo i o leo lo tula i mai ia fua atu le maota le nei e tātou whaamaite i mea le lei e ala i whainga whaavae matu la fono e si ti ai le malupuipuia ai maise ai le nofo fi le mua o tātou tangata mai tā ua ai le tātou ngā lulu e whatas ia maria whenoa le lau whionga tamai tai mistalo e whawila vea mai la whionga tai tai o le ma oilis tai tai li tuangai se me fasa ia o le me fia fasa ia saunoi o le tula ia tu fasa o le sauna ngale ale temata i minister o tupe ele ngangana
o le ngangana Samoa o tere tausanga o vevesi ai i al tātou atunu. Na o i Amerika e mana o i whaatuai le ngangana o i Amerika Samoa. La tau na una ia le ngangana Samoa o i Australia. La tau umai na musu e wha fiai ia le malo Samoa e wala i le vaenga le onga Ministry of Education. Ina ua toi te liu mai o le ai se mea mawhai on tā sanga mai lola i le malo. A wai te tau o ne ai se malo na te au ninga le ngana le malo wa tuto tas o le lana o mai ai le tula fono ma pasia lo i atu il Palemene le nei e le commission ngana Samoa le lana fatuai le commission ngana Samoa ma la tonga venga mua o le tapena o se tusitelea lom si filoi e tu uma iai upu Samoa mo ma winga loloto le lano matawina po uma ela tonga luenga o le lua e tau sanga te luai aina aluatu i le mauta nei le tulafono lo vionga il Fonotaga o te fisili atu iati oe ua mawala sautusi e le sautusi il Fonotaga la ua vionga il taitai o le tuamai le melea o le ua maua lo finangalo ma le mai lo finangalo e o le la fai atu sosoani anu fo tulanga lea le la sosoani atu la mta upule o le la ia ma le au mai ni kopi uma ma le mai alo ma le mai lo finangalo ma le fenolo finangalo taitai o le tuangai si au foi tau te ngau ta o le fa soso atu il Fonotaga tu fono o le tulanga le wa esa uno ia e winga le ngangana il ngangana la utele ma le vaenga na o ia le avenga le ngangana sa mo i fafa ese mama wa ma fa ngai na mai minister ngangana le ia ngangana le sa uno ia fionga tamai ka minister o le ngangana masoa wa fa nga i vaenga na vaia ese mai la le tulanga le tamari anga tato ngangana sa mo le te sa uno ai le lava na file committee ilo ina le ngangana io nga winga lasi o upu taitas o le tule le na a le tule sa uno ia le fionga le tamai ta i minister o le ngangana fo le o le watangi ai le fa alo pe foi o le te talo mai a mata tu nei il Palemene nei o le se senga na mta o pu lua te na esa uno se me fia fasa o yo le tu la melo fionga sui pan mi o le mata wa tu fionga se fa molea le we tu mai no se o matulala le ta un faiat o le tulanga foi lea le tu ala so sani atato le tu angai o le mai la fionga fai una tato ia ma le mai la fionga le tai o le tu angai ia sei tu atu le sui Palemene langa lewa umana fola la forsanga lewa ma wat e ano fa ma mlamat ese me ye lua tu la melo fionga sui Palemene la fionga e le tu mama o malta tu nga luenga le yeso a masalo se si le mata upu langa e lo foi le fionga sui fai pule le o tu volta tu maftang le yeso o so mato le no tainga e faini ai a misele nga langa o le me mta upu no le salang langa iso vai le nas i saunanga fionga sui fai pule le ia se Samoa ele pele ia tato ngana a me se le va faire le va ma tu fa fine me se le va ma la fa nga luenga le tua pe ta lo tato mai tawina be lo a mata sui fai pule il moto tu lo il moto Samoa tu langa le le foi la mai tawina le nei tu la fiafi e tu la mai te tai se sa no nga mamalo le fionga ile te mai tai minister au lo nga e tau apoti potisi tatu atunu o maso fa sofa ile ngana
E tau tala vai a maleava o no. O ia ie mawhatia ai. I whonga le maloma le tūlafon. No nei vaenga. Au le te tālo whātau a naule al whainga malo. A iai sile lei. Le tātou ngangana. Le tātou ngangana. Pe au na tau mwhai atu ile. I la paia inga. Io Palemene o Samoa. O le fono maua lunga o Samoa. Ena sa ili le toto tama inga. Mai tu malo. Aisa ina ia sa o loto si o tātou atunu. Wane. Mata anu tātou wa ia te whasia. E whasia mai whea. Tono mautale nei. Upua nei e le ngalo tu lou. O te leo whai atu. I tangata o lo whai atu ia mio. Oi. Upu e lafo e lau whai ngā luenga le atua. Alofa. Le atua e wha vai e isi o tātua atu. Nano matu wha pena atu lau whenga le whonga talai. Tālo ma le nganga wha alo alo. E leo toi mamao. E taunu unga o le wha moe moe. Le Palemene i le nei ia matanga le paia inga. Atu sa matu tua lalo. Se tautua ngā alo ma whanau. Angai mai ina ia tu maule mamalu le Palemene. Ia tangia le lofa o le tua ia Samoa. Ela i ngā luenga le Palemene le nei. Le nganga e tumu le whaloalo. Eo whionga whawtalai. Whionga whawtalai e o ka kulai a kua se me fi whasa. Malo whawtai. Ia o le ase me fi ngā rei o leo mana avatu so soani al malo. E lei msia ngā o ngai o tuai o iwinga la. A whai o le tūlanga na. O ha uleska ka le pikusiri o ngā fia. Le ala leska ka le pikusiri o ngā fia. Malielo finangalo le tai o le tuangai. Malielo finangalo le tūlanga na le no tūlai tuai sa oka lea lau fionga. Malielo finangalo on sai mai le sui o faleata se tau avatu so soani anu fuar tūlanga lea. La tatou se ese tu sai o le folesangan tu ina mai lea fionga tamai tai minsta. E ona mamalama le vaenga lea. La ngala fa fonga le tunu le foi fa tino tutor fonga fitalai le tu la sola maritaia ma fu ma ngana tono Palemene nei mai le alo ia il fonga fitalai le o ta o tu al va ngale sei sila tangata to fa pea sona winga al Palemene ia o le o fa ia tu so ne fonga fitalai e matua va ma ngana le te sa no ia i tu si pasi ma va nga wa avel ngana sa mo ilo i fa la o fionga te tai le tu ngai o ngana le o mai le fionga le minsta o ngana fo le lo fa o ngase se wa ave ma u penga e tai ai le va tangata ma ngana ma so o tele fe ta o le pule la ngala fa fonga Samoa a ola na si le ngana le ia wa peir ta wa lunga manua o le atunu ne o Samoa e fa vai a me uma la na tu ma la ngana fa kersian ale mai ta wa tu fa fo to le Palemene ne ia wa si ia tu langa fa pena o le se va tau si ma se va ta puia o le se senga na o me e lua la wo fionga tai le tua ngai au lo tau fesilingia pe yen tu spasio sus fono se o tu spasi ala to ngana sa molo fa lo longia fionga se ia la wo fionga le tu langa o le wa ma tu so o te lo tele no en tu spasi a fai che le caria ia mato fa la e so ba ko ai maliela wa fionga so mole vai ga le maliela wa fionga tai le tua ngai langa lena e sa no ngai o minstapo o mawala se tusi le ngana lea o se ia maliela wa fionga maliela wa fionga se tula mai sui Palemene Aftai. Ia la fionga fon telai ia tu no Pacifica sa o tu e tatu au fai ngā ruenga tofia le tua. Ta lai atu tala le lei. O le tasio ia tunu. I le io a se malama isi vaenga. Au lo latou tau fio fi mamau. Io latou tali tonunga whanu po. Whanu po. Ai afua mai ina ua whapeane. O le vata puia i le vala lata. Lau whionga me le tatu wa ia peia so wa velu tatu whaloalo
ai ui mai te apolo fatu mawina I pe tātou I le melea whapongsa manino I o saunanga le tai o tuangai manino a whea I te tai ese saunanga le whiunga min sta ai se ai te tai ese ai ina ia whaau pea ngā o latu whaia on sai mai lau whiunga te tai le tuangai se o mo tās malo o ia le whapua sai mai lau whiunga te tai le tuangai se o latu whaia ma lia lo whingalo o lea lava e whaatangata matuatu tātou whono whai matuatu se tari le malo tua inga le na tuatu le foi sau noa o loa fia pea ia se tala au nei marka peneta whainga ia o porkiki o asola whaasuta sanga au whionga whaalua nei sau noa le whionga te tairo tuanga toi titi au whaia teuar fatu au tua atur sau noanga lena ia whai mai au te tango whai taulan tusi ta au whai tau o te muso e o iai lau tala il melea au le te talo whatau anau le nei paia inga fou manatu le paia inga o tuanai manatu le paia inga o tuanai e le iu le tapua inga Samoa le paia inga o tuanai au le atu nu e whawai I le atua o lo nofo te talo le au whai ngā luenga le atua a wā whaivo lau whiunga ma le Palemene le ala lea na mātou whatau tau le mau whiungai whaipule le tai o le tuangai o le mātou te talo lea a wia tātou te paitua oi seu sila ia Samoa lo tapua ai mai se ai alo ma whanau le lumana le nei vai tau e o mai ai le solo tau ma whai le au whai ngā ruenga le malo ai sao saunoanga nei whai mai ma tau te vai I le toi mana te talo ai tu malo ma la whai ngā ruenga le tua nanu matu whapenatu anu matu whapenatu pe ano tau whai atu lo pongi sa pea isi vaenga o le Pasifikaisia sao ma ili te apolo le atu nu e whawai le atua ia manino le sila whaale nganga I meo lo tutupu so ne tu le lau whiunga whongtalai ma lo whaftai o te manatu foi maari lia sui o lo tutula I mai se e watu se soani anu whoal vaenga lea la ngā tātou toso lola au vervele o toso mal tātou ngā ruenga o manatu le whongtalai o la whaangata ilum tā upu lea o lo whafonga mai Samoa ma whait whamasino ngā Samoa ai peo no whai atu lei se nganga tātou te toso le whono mai lei foi se nganga whapea tātou te toso I se meo manao iai pe whina ngalo I se soi pa walea o le fia whaamama lama o tūlanga o le uo I le tali al malo a o le nganga o lea o le minsta o lea na sa unoa iai o le ngangana o whao ngā se I le ngata o le aso sana o na mori mauina a o winga ma le whao ngā ina o le ngangana lea o tātou o le atunu kerisiano le amio kerisiano le ngangana ma isi vaenga uma pele tau whamtalai nā tuar whongwhitalai o le melea o whaangata mta upu lea winga le vaenga lea ala tuatu lea vanoa ia le sui e whaleata e sisi me ese mai il forsangat whongwhitalai lea wa o whionga o te le angai mta upu lea o te angai mele sa sau no mai min stau tupe a lewa usta ia lo finangalo o le ase vaenga o le me finangalo ia whamama lama pe fia fasa Ini tulanga o le mele sa fia maua tu le tāua sa nanga min stau tupe. Ia au te awat foi vai maru puenga wa pe on sir fia o le pe am vai tangutu nei. O malai to afile mu ai. Malai o le file mu, malai o lai foi pangta. Da le foi le o te fai tete.
ia o le tātou te nei fa moe moe to afile mu ai ia tātou teritonu lava ia o ngal tuspa ia pe ona sau no ai lau sunga le o lau fionga le o talai ia te whangwa le li tau mui sai na wa angi ni matangi tātou te wha moe moe fo o te imi le mautonu ai ia mai il fina ngalo le li ai pe ia ngai lau whamtalanga o no le tā ua sau no anga a le fionga le minsta tupe ona sa o ia lau ta lau ngai le vaenga lea i le tā ua le vā tapuia ma le vā whiala roai ma le tātou vā nofo le maoto le Palemene a me se la le vaenga lea sa sau no ia le minsta tupe sa o le nanga wau te le i moe le il po la sa i le ngate tono le Palemene a le vā tua oi tono o fio anga manu wale i loa e tupulanga le tua oi tangata wa vea le fia le mta upu lea a wa sodi ele vata puia le vao nuku mana la fanga a meisa ale tu lea se fia i se mea e fai le asusa o mtoa matu ya e si fanga le tu wa utele i fia le mea lea peo na sao noa le fionga minsta e te tau anto e sila i le ofiso leo tau na fai le se mea ina ia tūlanga le iai a wale i a vea le nau le mea lea a mele anga ina ile ngol tatu o tulu wa o tapo inga lava ia Samoa na e sila fia e mata le nofo mtapo ingungu al mele iai tole e wo sa wa abia matai le mato nu se wane la tala tele wala tupu se vives le po le sa o na wale ai se tua oio pe o le mena na ino tu watu te le tu watu stu langa foi le ina ia a o tu watu lango ina ia sila le malo o sila le ofisole o pe tale fe ngai nei mea fai se tonu lo fanua o lo tatu tunu kerisiano o ale me no tu pe lo fionga fo talai faftai mo la no faftai lo fionga mi statu faftai ia se sila la le man na yor sau no anga tima sau no anga pou wa ia tupulanga o le tatu tunu ma fa fonga mai Samoa fa malo sau no fa tamari la tu le avano e fa wa sau no anga le fionga le tamai tai minsta Partai lau fionga i le fong fetalai. Manatua e te tele ai pe senga, ai matua i le o. A salauta tonu tai. O nisi o vaenga sa o iai sau noanga sui mamalo o tātou Palemene. Sa fesilingia nisi vaenga i le pau o le inflation rate i le tasi ma le 8% le tausanga whaaltupe, lua o lua wha, lua o lua lima. Ai o loo tau ngata, still expensive. Ai pea nisi o loa, pe o le pusa moa, o ia maisi o loa whaapea. Ai o tele itali atu le fesili sa whaatu ina mai. E au lava ona whaamanino le esenga, o le fua whaatatau o tau o loa, ma au nanga. Po le inflation rate, ma le tau o le soifuanga. Po le cost of living. E feso o tai vaenga nei e lua, ai le tutusa. O le inflation rate la wa fionga le fonga fetalai. O le fua lea i loa ai le sawa, po le televabe o le si itia o tau o loa, i to tonu le atunu. Ai e le fua ina ai, po o alu i lunga, po o alu i lalo tau o loa, actual prices. E fua ina le inflation rate i le fesuia inga o tau o loa, ma au nanga whaatino e se lau ono sfutolu ia o loa later tonal consumer price index po le CPI paske. O nei o loa ma au nanga le CPI paske sa wha mauwina i le mai ai o le household and income expenditure survey po le HICE e wha o ngai tangata lau tele i asa taitas e peyo mea aitau mafa o pili o eletise o mo li maisi ma o loo wha mauwina matu whatasia le tatou ofisa o numera wha mauwina po le Samoa Bureau of Stats. A mawalunga la le inflation rate o lona winga wa sawa pe o tele vabe le si itia o tau o loa. A mawalalo le inflation rate o lona winga wa tele ngese le si itia o tau o loa. Tau o soifuanga po le cost of living
O le tau o soifuanga, o le au whainga leo tupe whaalu te tongi ai o loa ma au nanga. E whao ngā ia sa uma e pe o mea tau mawha. O pāsese o whewa inga I ta avale mawaa. O mana o ngā tau soifua ma lolo ina, whaapea te tongi o le tise ma le vai maisi. Asi tia la le tau o loa ma au nanga, o ta ua ilunga, o lona winga, o tau ngata fo I le tau o soifuanga. A wae si tia fo I tupe, e mana o mia le tau sia ina ma le whaatu mauwina o le ola manuia le lei ia pole nau nau ta inga e maintain le lifestyle o se whata I ta inga a whaion tupe whaalu le a inga I o loa tau mawha le tau sanga wa tua na I le lua olua whae lima se lau le masina ai o mai le tau sanga nei o si itia le lima se lau lima sefulu le masina o lona winga e se fulu pasene wa tau ngatai po wa si itia ai le tau o loa tau mawha o lona winga wa si itia le tau o le soifuanga. Ai a whaia 12% na si itia ai le inflation rate tau sanga le nei. Pe a whaatu sa atu tau sanga lua o lua wha o lona winga sa si itia tau o loa i le 12%. Ai pe tai o le tau o loa tau mawha le si itia mawalunga atu I le se 4% na I lo le inflation rate 12%. O lona winga o le tau o le soifuanga mo lo ainga wa mawalunga atu lona si tia. O le fesili, ai se awa tele vave ai le si tia o tau o loa na I lo le inflation. Mua o le supply ma le demand. A tele tama le mana onga mo se o loa e pei o le pusamoa ta ngā raisa ni ani maisi o loa whaapea. E wala I titi le supply e si tia mawalunga le tau o loa. E mafua fo I le la ititi o le uti o supply o na o le tuai mai o va o loa. Lona lua o le tau suau. Alu ilunga le tau suau wa si tia fo I tau whelawa inga o loa wha fale mai Samoa. Ma alu ai fo ilunga tau o loa. Ai mai se lava I mea tau mafa mai si o loa mai fafo. Ma le lona tolu o afianga o mala wha natura I mea toto ai mai se fua wha eleleanga. E a fia I le supply o mea tau mafa le market. Ma alua I lunga le tau o fua o wha ele leanga. Lau a fionga I le fonga fetalai masu i spondo. O se wha amala malamanga atu leo le fesota inga. O le inflation rates ma le cost of living. Le e ala aio na si itia mawalunga pea le tau o nisi o loa. Aio lo pa u pea le tatou inflation. Ma o se lau a fionga I le fonga fetalai. Ia, malie mai lau fionga le tamaita I minstadi le ifule se ifaisina olo o tulai mai le sui o whale ata tolu. Taftai se me fia sau no iai. Mamlama lau fionga I whaia. Tonu lea, taftai mo le tamu whai oli. Manga le fionga I le tamaita I minstadi. Al me ta ua le maua mai tonu al minstadi me le no tamu whai atu wai. A pa ur inflation. E tawini pa ur tau sui fuanga. O me e o whaatasi ia. Le fasili la ne o fasili ai. Pe fa fe on pa o le inflation pa o maura lo le fo ma vol tastes mal 20%. A o mtua ma wo lunga le tau so fo. Le la sa tan fa mai le ta to te lo cost of living ele mo CPI basket of goods. E tu e ton puliata to ia me tu e ton. E puliala tu ia me tu e ton ia on fa ile le tau fo le. Ale la te mana fa ma lama mai. E ma lama ma toni. Po fa feo na so tai le pa o le tau o le alu la le inflation ma o la te ma le tau ma o lunga o ia il tau so fo pe na tata no mo supply le o tono sa no ma ele kai minga ka offset tang fa le tono supply kai mi covid al kai mingi le o ko no malais me le o ko kelele ka ngale sa mo Samoa ma tulanga fa pena ma le foi mangingo la le wo de ka so o menga le mangingo fiscal strategy le sa ngo me lo fu amai I o le pa u imported goods pa u ka so le mai ko ngo le la unga le ko nga fiscal strategy pa u mai le me ia mai fa ele officer ta ila le political statement o le hol le sa no nga le mai ka le coupe mal fiscal strategy ma le tau so fu ele officer ta me ia lo e te tau o na fai ese fufuanga ma se fo o te tala hoi le fa pe o adu lunga le GDP ioi e ale lunga le nominal GDP ai ke le va ma le real GDP
o te mo nei ko ki pilion over pilion ale va o le nominal GDP ma le real GDP ngai lo ai e ala ngalo lunga GDP le kau le kama wa inga lo kele le pungu o kele le wa lunga kau so fo o kele le tip le supply o kele le fa tau tanga te tupean ona o mau mo tele tau so fo ma inflate le kiki lunga kele o le nominal GDP ai le o le real GDP sama al Paul va ngal ki kela ofion si ma mai lu sui o so ta inga le tong fa so tai le tau le pa uma o lalo le inflation e ma le tau sui fo ma le sa no manino e o fa kasi me lu ma fa la no hiong fo talai ia o lo tu lai mai le fa ila ve mai fa sale le anga tolu ia sei tu lai mai Pastai mo le no mo fa so no tenor mixtana le sa fe ele se me vi fa sa se me fi mam lama ia sa no la wa ne tu malo tu langa le tau se fuanga Pastai lo so no manino le fionga le minsta tu langa e yoloa e se la ono suma tolu le e fua ia ile te le babi por le speed o le tato inflation rate ole so tuanga le sa ya foi la mai mafu anga mafu ai ona tu sabe pa u lalo le va le te mai te watu le lu olo tolu e lo fa le sa suma 2% inflation rate ole average le mai te watu le poti le sa tu na mai tato office tolu 2% ale mai te watu le sa 1.8 pa fai ona manga ya tu langa wale e manino ona le fuaina la o lo ai se la won suma tolu lo fa pena na fua ele inflation rate o le fotuanga le sa tu na tu nei tu malo wale la o mai mafuanga e mafuai ona tanga ta pe iso loa o le fa pe mai lifestyle tu langa le tau swau e ma ole lui tau la vale e ma o Samoa on le lato geographical location tu langa le isolate mai nga le lo ya tu langa logistic po fe malanga yo ba asinga nai mana ya le am talanga na e pa wale fotuanga le sa watu tu e mato tu malo o loa ia tatu te tua ia ya soma pu Samoa o loa tu ai sai mai fafo suka masima tu na pena ena te talo atu ile malo pe ave ese la tu te vaanga ia that's the only way we can see it control ai masau lalo ia tau vaanga ia ne me fa ia ia ona tau fetunai wala ngai o vaanga ia o le ma foi ona sa no mai le ma foi na ona tau ngata so ifuanga e tu sabe sau lalo le inflation rate a permere tan no to lo tau ngata lava tau lo ia pe foi na fai si fua o lo ma san ia ta tu te fata wa pe ma fai ona fata ti ese ia la tu tiute me fa mama venga wale malo le atu ale o mal malama le tulanga le na tan no mai ai I mafuanga e ale ona ese inflation rate ai ma o lunga pe tau so ifuanga ila fa mal mama le fa mai ne lo fa stai ia ma lo fa stai o le ma watu na fo e matua a fo I vasanga le mai tu sa le fina ngalo fale at tolu ma fa sa le anga tot e wil vaenga le inflation ma le cost of living le ma watu le o te le sa nang tu le ava no fionga le suipandia fa stai lo fionga ia na se u fa mawina tu langa ia ile o le mema na ia ile saunanga le fionga ile me sui fai pulle o fasalanga numero 2 lo mama lama le fionga fai pulle pion sauno foi le fai pulle faleta ia masalo me foi le sala ungai talwai le sa tali tu foi tu langa lo to ai ta urso fong ia me se foi inflation tu langa fa pena ia masalo pola ale tali va tu le fionga ile e mi sta tu e fa wa no final non final e tati mai bueno si tatu pale me foi e me ma fanga malo si pa engolu mana ia fa pelea la fa no ia malo fa time salo le wa lo fia war ko petala ia si be fa sao ia le sa tasi dem tau so tanoi ia le la sa tapuai sei tadi le fio war minsta e un tau fa tu le se be mo se no lo fio ia sa no ia lo fio ngal su te ta io no tau pule sa no ia to yo mo vai atu ia m tau tonu foi le sa fe ele la un nei tu malo o tu langa le mai o se si tia
o le tama inga se tūlanga siri ona le ia va ia tui tau o loa e le o i fo ila lo la e tu mau o isi o loa la si pe nu a si sila si tu sila o le tano tui tūlanga hoi o lau tele o whinga whaavai lau tele o momo me ia tau tupe ma a fia tau o loa o tele angai tele le inflation ma tūlanga na manino man malama a paul me si sila i le tūlanga le o le competition commission le iai o le competition commission whaavai la ro tūla fono o le mele tupu o whaitatia asset price control board ai whaonga competition commission o competition commission la ele fixing up e seti la tu tau o loa e tu whaua pisinisi e tau wahala tau na pau alba la tau e whai o le monitor competition ia ua nei whaiengi winga hoi e tau mia e le competition a le mele o te si la vai le tūlanga po le leo na monitor le commission le competition o le mele tu pui lau matau o pule al fa to lo e to no lo wole o ye se monitor wole ai tawai ina ita fio ma be se ye tu langa wole o to mi ai fa to wanga peila me wole lo tata no ama o fa tas ya la fa yo lo ya ta tu tau le la o ita to ya o mo lunga tere tau lo ya fi no ngalo vala to e o tasi tu lunga la si lunga tau la tolo yo le na tu langa na ai lo le leo na monitor le commission there il tau lo bo fa si leva le to ya mai se li si ho le tau lo le mai il price control board o tu langa si la tu langa na o le si tu langa ya pe o le se nga foi mai te tute me tute lo tongi la fa yo lo si la te lo supermarket ia pe fa pena se va vai tu mele yai wa pule fa to lo e to no lo ai lo ma lo si se va to va competition mai la wa tu langa na to na yai ya mela na sha we lo ma komisi le to e o ma te tu ma o ya si la tu langa le ala o fio si la ne le va na fa tai mo la no la o fio ma lo fa tu la mai lo fio ma sui pan mia ya le sa ta muso e o tele me le ngale ti su mal malama na se vai ai le au sa no o le tulanga ai le pa u le inflation it doesn't mean ole o come ki ai le alu la le tau sui fong no ese ole se ti o tau sui fong foi le tau mo lo na lo o fiong dipenda tatu le import tele tatu fa lango i mea au mai fafu dala le tam fa ia tatu million i to create le singa manufacturing and production i tono ro walta tu toma ainga lo fiong si vai ainga lo fiong io tu tongi tatu transferinga lo e foi si la mai wa matan si ilunga i tatu minimum local wages ile tulanga le na e me si me muri la fiong tele si me muri ya me se foi taule el ti se mal sua vai me vita i fa pena ia tate musu ai talatu na me a pe nganga le na le paia o Palemene ma tu tau faiat o le foto a lima vai solo fe ya o me le na matu angai mai e o lo tu tau fa wai si lu mana menduia lo fe ma lo fa tero fe sui par mia ya manatu le sui o faleat ia le ufa pula le tali le malo le utali tuai mai fa malu wat fo le tali fo le malo le tali muli le na ale wa o malai lo fina ngalo fa pe fo fina ngalo fa sale le angato ia manisi fina ngalo fa dia ia o le wa pe no fa ya ele fa usia lo mai se aso etas auto fa tuanga uma mavaenga na o le ufa mawina uma le malo pa o le ia tato fusi le fa o malo pe no fa ya lima tau sanga le la fa sanga tu e fa le ia uma me le o tau sa no ma ia te mini nei tu atu le va no le ofionga minsta Aftai la ofionga le o te talai le so ni mai nga luenga e o fa ma wina matalia uma fa tuanga wa tu ina mai Tato se e atu le isi mata au pusala nga mai e nisi o sui mando o tato Palemene e li poti mo le suenga fa pitoa
a fasuetusi por forensic audit mo ati na el malo mo silfia la wafionga ile fong fetalai ma le malo le Palemene o le lipoti mo suenga fa pitoa fasuetusi na fa mai aina le masina uni lo o lima ma tu ina tuai le kapeneta taluai mo talano aina petai ele iai se fai ungal kapeneta taluai le lipoti ma le taimi le nei mo le silfia la wafionga ile fong fetalai o lo ilo ma faatal no ina nei di poti e le komiti fa pitoa al kapeneta mo tala le tupe ona tuina atu leo le pepa il kapeneta mo to fatala no ina se taimi o iluma ia ona tuina mai leo le di poti le laulawa fono al Palemene se atu le nisi o fesili ile faatinonga le anava tau al malo la wafionga ile fonga fetalai tali tono le ana tali le sui Palemia fa pe foi lo ne sui e tu sa mal fa mala la maina o le vai ngal vai yastaluai ana ona auto e fono fa pipi e fa ilo atili le tu langa o le watangia nisi o fa maite le malo o lo o ngatasi ma fa fa vai ma tu la fono lo ya nei i te tono le nei tala fa tsawa o tu tupe e pe yo si ti o pensione mo tanga tomatua fa pe tupe so swani mo tangata ia afianga tu maul soifua male se tia tupe so swani mo fala tonga so swani la utele male vaenga tu maoti o NGOs my private sector ayonisio fa maite ele o mafai o na ofia o na mo mianga le toi loina o fainga fa vai matu la fono ma le atu ina atu to tono le ta ia la fo mo le lumana imanuia o Samoa lua ono lua fitu le lua oto tasi fa pel tala fa tau au tupe lua ono lua fitu ma isi tau sanga fa le tupe o lumana iatu mo si le fia la ofionga le fonga fetalai ma sui malo le Palemene e te tau lava ona fa mai a le leile fa atinonga o ngā luenga sa fuafua i lalo le taiala mo lumana imanuia lua tasi lua ile lua lima lua ono ona nga ia ile e ta pena le tai ala fo mai au fia ai malona fatu pena i tala o le tupe o lumanai o fainga ma lo le leina e au ona mulmul taia lawa fionga ile fonga fetalai o nisi o vaenga na fisilingia o le fasilinga o tupe alu i tupe maua o le fasilinga o tupe maua i tupe alu deficit versus surplus lawa fionga ile fonga fetalai e fia tuina atu se fa matalanga le tulanga le fasilinga o tupe alu i tupe maua po le fasilinga o tupe maua i tupe alu le fasilinga o tupe maua i tupe alu na fa mawina tau sanga fa tupe taluai o lo atangi ai le fa tusanga o tupe na fa alu ma tupe na fuafua i fa alu le tape nanga lava le tala le tupe fuafua ina lava le fasilinga o tupe alu i tupe maua ai o le fa manga le tala le tupe o fa mawina le fasilinga o tupe maua i tupe alu surplus e mafua le tulanga ona o sitia tupe maua waoina pe afa tusa i tupe maua sa fuafua ina fa pe nisi o vano fa inga luenga wale mafai ona fa tumuina o ia tupe fasili o lo atangi ai le matai tuina le lei o le fa nga solonga o nga luenga le malo o le tulanga le lei o le fasilinga tupe maua i tupe alu o lo atangi ai le lei fatinoina o le puleina ma le matai tuina o pol kalame le malo ma mau vai tupe fa popo a wafo fuanga o le isi tausanga fa al tupe fa pe foi na tuina atu mo tupe te wal malo a wale fa tupenga o nisio ati nae fa pe fa la belave fa fose fa tupe ina fitu su valu miliona tala e pe yo na yai ke suia inga o tino i tupe le malo e pe yo na la nga mai nisio sui mamando le Palemene la wa fionga ile fonga fetalai e pe yo tati ai le lua se laus fu miliona tala al fasilinga tupe alu i tupe maua o lo fa tupe ina le se lau tolus fu lua miliona tala e tupe so soani tu sao mo le tala o le tupe po le general budget support ma yo tatou pa anga mo ati nae e au fi ai fa tupe mo ati nae o Asia fa le tupe le lalolangi ma le malo Australia ma New Zealand
O le Palemene o tutoe fitu su valu miliona tala, e whaatupe mai I tupe teo o le malo, ma Palemene o ana teo ngā tupe, o common deposit. E le ai se fuafuanga e whaia se no ngā tupe mo le tausanga whale tupe lua o lua lima lua o lua ono, e whaatupe ina ai ni tupe pa u po le deficit. Mo le silafia, e le I whaia se credit rating mo Samoa. E paulava maenga o iloilonga o aita lafo e whaatinoina I tausanga taitasi, I le sosoani ale IMF ma le World Bank. O le tūlanga ngapatia ina o aita alafu pe o le tātou debt sustainability analysis. O lea iloilonga e maua ai whaai unga o tūlanga ngapatia ina pe ma ale fo I le tūlanga o aita alafu risk of debt distress rating. Le mai ai o iloilonga le IMF I lua o lua wha ma tewe wha mausali I tala noanga lua o lua lima wa mauti noa ai o Samoa wai le vaenga o le moderate risk of debt distress rating. Pe ua whaale leia le tūlanga ngā whatia o ana I tālafu. Pe a whaatusa I le high risk of debt distress rating. Lea sa iai Samoa talu mai le tausanga lua o ta silima. O se tala le leilea mo Samoa e atangi ai le ngā whatia ina o na tutongi o ana I tālafu. Ai mai se o le whafoina le lei o tala o tupe malona ta mau ainga. Laua fionga I le fonga fetalai, mo le silafia, toe whaamanino le Palemene mamalu, le whaatino ina o tātou wati nae, o lo of so swani mai ai tātou paanga mo wati nae. E pei o na fsilingi ai e nisi o sui, le whaititia o tupe alu yati nae, mai le se lau fitu su tasi miliona tala I le lua olua wha lua olua lima, I le se lau tolu sfufa miliona tala I le lua olua lima lua olua onu, whaapea manisi o sui mamalu. O le whaatino ina o tātou wati nae, o lo of so swani mai ei tātou paanga mo wati nae, e whaasolo solo mai ta iono I le fitu tausanga e whaatino ina ai. E whaapea fo na tuuina awa wai mai tausanga taitasi e paanga nei se leni, e fuafua I lunga o whaatinonga e maumia, ma ngā whatia mai lea tausanga I lea tausanga. E tusa ma le tolus fufitu miliona tala, lea watu iti ai tupe, o loo fuafua e whaalu I ati nae, for development payments. Pea whaatusa I tausanga whale tupe lua olua wha lua olua lima, e peo na tā ua I laula unga le tau whaatau au tua le tupe, nisi o vaenga, ma ua whaalau te le atu, lea tali o na nisi o vaenga nei mua, ua mai anisi o sosoan tupe anisi o tātou paanga mo ati nae. Lea sa sosoani mai ai le malo I lana tali ngā malo mo le fontanga whaaululunga malo o tau pulenga po le choko mia o ke topa lua o lua wha. O le au whainga I sful lima tesi ma leono miliona tā la I le paketi lua o lua wha lua o lua lima. Lua o nisi o ati na e te tele o wha mai al tausanga wha al tupe lua o lua wha lua o lua lima. E au fia ai le Polkalame o le Pasifika mo le tali atu I suinga le tau po le prep. O le poloketi mo le tapu e ina le swavai vai singano sa mai a ia mati lua o lua lima mai le aise tupe whatatau mo le tausanga lua o lua lima lua o lua ono. O le vai singano catchment project. Poloketi mo le sosoani il COVID suluiva le soifua malolo ina sa whatupe ina le whaltupe o lalangi. Lea sa wha mai a ia aperila lua o lua lima, mai le aise tupe fofua ina mo le lua o lua lima, lua o lua ono. O nisi fo yo ati na e Polkalame so swani wha mai a lua o lua lima, lua o lua ono. Ai wa uma ona wha matu ato mai le tupe mai paanga I lua o lua wha lua o lua lima. E au fia ai poloketi mo le so swani mo vaenga o turisi. O loo whatupe ina New Zealand, Samoa Tourism Recovery and Resilience Program. O te vai rupeina sa noanga la wafionga te mai tai minister tanga ruenga tupe ta luai o tato tulata mai for tato malo longa masani ai o te fasisilatu wa fatatia ese ta urmanga al fono au fai tula fono mola na malo longa le fiafi.
1962, and with the new year comes the first independent Polynesian state of the 20th century, Western Samoa. His Highness Prince Tongi of Tonga arrives at Apia to take part in the celebrations and is greeted by the Prime Minister Mataafa. On the Malaya Turfao, the heads of state, their Highnesses Tupua Tamasesi and Maliatoa Tanumofili, walk to the official dais where the oath of office is to be taken before the Chief Justice of Samoa, Mr. C. Marsack. Now, on behalf of the head of state, and with a full sense of the historic meaning of my act, I formally declare open the first session of the first Parliament of the independent state of Western Samoa. So it for. Alo bala wina alo wina kato au patasu ne yas le mamaru o le fono fai tu la fono ia so for. After 62 years of German and New Zealand rule, Samoa finally regained its political freedom. Apia became a city of celebrations. From the Kingdom of Tonga comes a breathtaking gift of 1,000 yards of tapa cloth, made specially for the occasion. Orators thanked our leaders and ancestors for years of patience and carefully weighed decisions that had made this day possible. Pastors gave thanks to God for the spiritual guidance and wisdom of our leaders and cautioned all citizens to remain true to the country's motto: Samoa is founded on God.